Hello guys, welcome back to another video. Tuni hin video chum be khat ina vet diu ai lo le na ngai la diu hin thamne la kona jong chu he ta diu ka ta sanin hi chi choi hi ai le tu le to kisei min thang ma khat scientist hole christian tampi hon jong aboi pi ma khat a hin hi chi choi pi hamit ai le Euphrates River chung thu hi hiji chun hiji thu kisei ngai hadinga joy bai te official channel la hong lu jo si chunga ngai lu na le ka ja naw salam sang pen ka hin pe win he Euphrates thu hi YouTube ma jong many languages are available ahitan ahinla echan geiya tahsan thei za chuleh tahsan thei lo ham tia sei chen hilchet koi ma pon hilchet sei chet mala a HILCHET SOH hi ata ahi'n chuleh THIL SOH hin ipi abet saam itiai le rapture night time second coming Jesu hong wa ding hetai ti hi video jo sha khu kisei thu pi pen chu ahin hije chun kenjong video tampi ka hin ven chuleh Bible verse besa bol ho to chun compare ka hin bol ni hi le sei nop hilchet nop them khat ka hin ne jin echan geiya hi tahsan thei hi za chuleh tahsan thei lo ham ti chu sei nop ka ne je in hi che video hi in kisei ma hi henge ei mila ajong theologian tampi umwin theologian plus youtuber tampi jong ki nuwin hije chun hichi thu hi mi khat be in an in sei win te ta hi kananga jing kanake nem na hin la kuima aham po pon hiji chun ahelo pen hi jong le ta het khama hin kisei ding a hin kisei hial jong umin tin hi ho chu ki het thim dio hin chule ka thu sei accept lo jong tampi yum ding ka ta sanin ahinla hi cho chu ho de pon na ho thu in ka yalin ka koyin ai pi chu hi le ken wang YouTube ma thu kisei ho le video footage ke bor ho hu 100% tahsan the hi pui ti chu tu nya ka sei nok thu pi pen chu a hi ipgr 100% tahsan the hi pui ka ti hi dem hichi chu ka hedan le ka mudana hilchetna ka hin ni ding a hin hichi ma sanga chun Euphrates River chung chang thu hi ahelo lai ho dinga ti hitin am ho dinga them chakhat background ti deudana ana veviti Euphrates River hi Bible a chun ni bet nai la Genesis bung ni na chang som apa som le li na chu ibe nai la Euphrates min hi akimin phain Euphrates River min hi akimin phain eden hona wadung khat alongin hi chi chu branch li na ki henin aki homin khat chu piso na kitin ani na chu giho na kitin athum na chu Tigris ali na chun Euphrates akitin a hi hiji chu a he Bible a kona akimin pha na background ti de da na imu the chu chule eden hun chu to a hi talo hi de chun them chakhat detail je ma het na ding in tiutin net alo la google la ga belew hen Euphrates River hi hoja ham iti ale ang ama hi Turkey gama Karasu River a kona hungki pana Syria chule Iraq gama hunglong a hin Tigris River to chun mun khana kimat kina Gulf Persian ti ha Persian Gulf sia long route kit hiwe ti chu akimun he che picture ko vale hen imu ti he picture ko vale hen detail ai mu ti he tai he chi ko vale chu na mu ti hen
ahile video ho a Bible based abol pen ho ahile Revelation bungko Revelation 9:14 chuleh Revelation 16:12 Revelation 9:14 le 16:12 hi base abol ahin ahile Revelation bungko chang som la ni na hi ga 11 KJV achiti na kisunin saying to the six angels which had trumpet, loose the 4 angels which were bound in the great river Euphrates. Ita ha kisunin ay thado ha masuta ha kisunin khatun sumkon choya wantil gupna pa za a sun Euphrates luipia wantil li ki hen chulhan Euphrates lui pia atiye hichihila asei chu ipiham Euphrates are loose 4 angels which are bound in the Euphrates River na Euphrates lui pia wantili kihen ho chu than loose the 4 angels which were bound in the Euphrates River Euphrates lui pia atihin in the river kitin under the ground kitilawa he hiji achun Bible saydan to akito poiti chu proof imuthein hiji achu 100% tahsan thei po reliable ahi poi ti chu ani na imuthe chu ahi angel vantil kiko vantil ogin lei ko homa ko na akizan Davido kisim chu hiche angel chu 4 angel chu hidinga tahsan wa hin ahinla hiche Bible verse ko na imu the chele je 4 angel chu lui pia ki hen kiti hin lei no ya ki hen kiti chu kimulo wa ye chun imalo che kheda hin ahi wanga cha wrong interpretation chi the hi lei homa ko na chen angel sound kaza ve ati na video chu video jang imovin i he rahin ahinla Bible na se chu biham wan ti gumna za achun Euphrates lui pia wan ti li ki hen chu wan Euphrates lui pia ati hin Euphrates padung lei noya kitilo hi ti chu akihina akiba lo na adih lo na pa mu theyu isei do no mu chu ahin andal the ground kiti poi ti chu aki imu hin ki mu theyin chule voice angel kiko ogin voice ti date ogin jong khu hoi tai ve na hi le embedded ki bol ai bo ti chu ka sei do ki no min ne hi ori ahi poi embedded ki bol hi chu ki sei do no ma hin hi chi ho ka sei ji ahi hi cho ka ta san pu adi pu ke ti ji ahi Bible la kisei ku ka tahsan po ka tina hi pun khatwe hi ro le one day or another day khatwe ro la khatwe cha kisei bang mga ko ngoi lung thau thau dinga hi ai dinga hin to a kisei pa hi adi po tahsan de po ti pa zo zo ka sei do ma hi ai le ani na in Revelation 16:12 na ko ga veki 11 ipigi am English asan tahakijin and the 6th angel pour out his well upon the great river Euphrates and the water thereof was dry up hiche verse hi pa vidon kisim ho le second coming rapcha anai type kitina hong kitipen hu ang kilodi set na Bible verse ahin hijong le he diu khachu a sentence dung ya hu iva study bo ale adih po ti chikimu the hin ei mi ha ma chun heta ei pa wa chun ta ha ki ji in chu in wan ti la gop na chun Euphrates lui pia asum heng ahung han ahile ati ahile hi chun nisu na lama ko na hung ding leng ho dinga lampi go sa om theina dingin chu che lui pi dung tui chu akang ta na hi sum leng wan tila gupna pa chun Euphrates lui chunga asum leng chu ahung han ahile hichi Euphrates lui chu ahung kang tan kitiya hi
ahinla a sentence Bible la ki mupahu sentence dungja ki bena hele delay lo ahin we English chun we la ti asum theng chu pour out asung than pour out le tui cho hung kang tan ki ti hin ahinla ajawa sei ma bangwa chu Euphrates hung kan na hi tu chung se hi pun hi chi kisei na hi 2003 alo 2006 2007 alo 14 2021 lang sa anak kisei jing ke hi ti chu Google rang search le chun na mu so ke di hin ija chun tu chung se kan na kisei hi ama sa pen hi pun before 10 years back or 3 years back 2 years back ayon langa jong anak kisei jing ke ahitan ichi a chun ichi thu THIL SOH hi reliable hi pu tahsan the hi pu ti ka sei do no ki de hi ahinla hi tia chu hije THIL SOH hi adih mong ahi tia na support wa hi le Bible in asei well asum leng ahung la na ti asum leng ahung la hi pate sum leng ki la hi kum ni or kum li or kum som ma sanga chu anake la hi tam ahilawai le iti kuma chu hung ki la a Euphrates wadum chu tu ai hung kang ham ti question ne bola hi ya chun ita hi study bola ha chun chi hi tahsan the hi poi 100% tahsan the pun reliable he poi ka ti na ji chu a hi chuleh hi thu hi adih mong in second coming lung ding a hi tai para nai tai ti wai le chun Paul in Thessalonica hobung ho ko ma mi thing ho ko ma asei Christian ho do sa ding ki nem na thu bi pen rapture thu asei khu failing hitam tahsan sa te ki nem na len pen chu rapture la hin hichi khu failing hitam second coming jo rung ding ta ti wai le chun are rapture chu lo ding hitam na hichi question ne bo ki de he no ahinla ken wang ka sin lab su no rapture chu fail lo ding he aji chu Bible ji ho author of the Bible ho hi mi som ni about 40 above hi win mun chom che a ji ahin hijong le ama ho ji ho jo se hi koi ma cha contradict che lo hi aji ho yo se alung ke ding alung sa yong as the lung jong ta fulfill jong ta alung nga ke jong di cha na hong lung ding hi they never contradict na sa la je pathin inspirable che hi win mi ama ho mi him lungel idea ko na ki je hi pun one day or another day fulfill ngai ding hin atuji ho se contradict lo he ti chu he di ka sei ben of ki che hin tin chule revelation hi abula sei bang wa cho future THIL SOH ding ho ahin chule chuto kilhonin Bible theme hon asui now chule chat api dung ji wa chu ibet na le to hi grace period alo church period ahin hobung ho hi rapture a ki la to ting le hi che revelation prophecy ho hi ngoi lung ding a he ti hi ake anasei dan le akimudan cha hin hi chu ahin to hi hi che ho THIL SOH ja he second coming lung ding a hi tai tai koi wai le theologian ho to jong Bible jong hi contradict che ding a che thei ding din mo na in koi do di win a kilang henge pathen hun ding pa lo rap cha pha lo second coming pha ding chu pathen cha pa Jesu jing in jong lei si na nam la ya anu ase ju ho ko ma yong a pha thi an na he lo bangin an se jin na wa na pa bo in na he ti hin na don bu na se pi hin hinla ai pi ju te le hi tho THIL SOH ji a hi THIL SOH ho ji a hi ala second coming anai tai ta hi mok me bet wai le di lo thei ding din mona min kamun ahin wan ka manai tai pathin ka manai tai itiu jong le chun hi cho ja hi ti jong le hen
wan ka manai ta ere pathin ka manai ta iti wa chu ima cha adih mon ading khat cham lo ahi je chun hi che thil so ho je ahi anai mong tai second coming anai ta iti pau hi kisei hin ding hi theilou ding hi ti pa hi sei do no me hi ai le point thum na chun video ai mu ta dum ka ta sanin voice angel voice lei noi lei ko ma ko na angel voice an so do na so ga ve hit ana ve khom hitin foot e chitin na ibe chai te hole keman ka he dola sei chen na ken ni ding hin twin video sana ve hit video che beta na ahinla hiche ko na hi ka sei hi la bai hiche video ki bol ku mi khanin camera record bola a bol chule a khut chale le jong ku khut kha chale le jong ku ama ku ki dingai aile ti le a lei jong ku jin na a lei khu la cha le le ku a sao ni piringa alei khu na sao na la cha le na sao khu piranga po lo ham hiche he ke kan gin mo na pen ta so ipiranga ma cha le na ho sound po lo wa de ga khu na ji ho po lo wa angel sound bo so po the ki cha the ha hiche na be sa chui pi ha mi te it's embedded music na ki ti ga sei do ngam hi ja chun embedded the same to ti na yin embedded music hin ya chun ma che hi reliable hi poi ti chu imuthe na hi ya chun that is why it's not reliable ti hi tu ni ka sei do nom point thum a ka sei do nom cha hin nge ka sei hi jong tampi mintin in la ken jong study board he chan ka bola bai bola ka sei yong chu ka vet na a hin de chi hi wang chu ta san the poi ti chu thang ka mu la ka het na kan se chen ka se hial ran ki ngai da mo hitin chun che ka thu se ngai ding hang lu ho zo se la ngai ho zo se chungin ki pa tha ve ran kan se kinin all in ki moto ki ta te see you bye bye